L-eks Ministru Tonio Fenek kien involut sew fin-negozjati biex bdiet taħdem il-kumpanija TRC li benefikat minn $10 miljun fajnuna minkejja due diligence li għamel twissijiet serji. Is-sem ta' Fenek kien ikkonfermat minnu stess meta kienet jitkellem fil-Parlament u ddefenda bil-kbir id-deċiżjoni li kumpanija li dwarha saru twissijiet serji tingħata għajnuna miljonarja mill-Gvern. Il-każ kien żvelat mill-Prim Ministru Joseph Muscat fil-Parlament. Iżda Tonio Fenek qal li għamel żball il-Prim Ministru li kwota mid-due diligence. Fost oħrajn ir-rapport ta' due diligence kien jgħid: "All the research undertaken demonstrates that their affiliate companies have been unsuccessful. This raises an important question not just about their effectiveness but also the source of their wealth. In short, the research until now raises many more questions than it answers." Fenek iddefenda l-emil ta' Gvern Nazzjonalista u l-Malta Enterprise għaliex fi kliemu kien hemm persuni importanti fl-industrija tal-gaming jappoġġjaw il-proġett. Iżda imbagħad ikkonferma li l-moħħ wara l-proġett qajjem mistoqsijiet. Iżda skontu il-Gvern ma setax jgħidlu le. Ma stajniex ngħidu kompletament barra lill-individwu ma kienx għalfejn at that stage. Għaliex l-idea tal-logħba li kienet se tiġi żviluppata kienet l-idea tiegħu. Iġvida bħal meta tagħmel film. L-ewwel tixtri l-iskript. Fil-Parlament Tonio Fenek ikkonferma li l-għajnuna miljonarja intefqet fi proġett li faċilment seta' jfalli. Konna nafu anke bħala gvern li aħna diħlin għal dan il-proġett with a high risk of failure. Fil-Parlament sar magħruf ukoll li r-rapport ta' skrutinju li eventwalment spiċċa injorat intalab bl-involviment tal-Ministru li talab l-assistenza tal-MFSA. Jiena niftakar kont tlabt l-MFSA tawna l-isem tad-ditta li huma jużaw biex jagħmlu a very specialized due diligence, jgħidulu forensic due diligence, u qabadnihom mal-Malta Enterprise biex jagħmlu dan il-proċess. Ir-rapport mitlub kien injorat għax li l-Fenek serħulu rasu tfittxijiet oħra, qal li fosthom kien hemm dawk mis-servizz tas-sigurtà. Iżda twissija ta' due diligence kienet floka kif ftit snin wara li ngħatat din l-għajnuna il-kumpanija bdiet iżżarma. Dan wara li mill-ewwel bdew jidhru d-diffikultajiet, tant li għexieren ta' ħaddiema tal-kumpanija bdew jikbru forums apposta dwar kif din il-kumpanija li l-Gvern Malti ta' $10 miljun ma kellha ebda pjan.